Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün oktyabrның 24 çarşamba günü. Bu kızdırıv mevsiminde gaz fiyatları başka artmayacak. Bu haqda Ukraina baş naziri Volodymyr Groysman bildirdi. Onun sözlerine göre gaz magazinlerinde yeterli kadar gaz var. Yani kızdırıv mevsimini akşamsız temin edecek. 16 milyard kubometr gaz yedeği var. Kaydetmeli ki bu 9 ay içinde 24,5 milyon ton kömür çıkarıldı. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році. Açık aydın aytam ki, ne bu kızdırıv mevsiminde ne de ileride gaz fiyatı başka көтерілмейecek. Veselam, bu pek mühimdir. Bu kesin bir karar. İçtimai korovga kelgende subsidiyalar programmasını kengleştirgenimizni ve yengilleştirgenimizni tasdiklamak isteyim. Herkesni kaydetem. Bu koruga muhtaç olgan herkesni korçalayacak. Evvel oktyabrның 19-ында hükümet 2018 senesi noyabrның 1-dən başlap әлі için gaz fiyatını 23%'ge көтерmek karar algan edi. Groysmanның sözlerine göre memleketlerara para fondunun talabı 60% edi. Bu adımlar mecburi olganını da kaydetti. Çünkü 2005 senesinden başlap 2013 senesine kadar Ukrayna'nın 50 milyar dolar miqdarında dış borçları toplanıldı. Ve onlarını kapatmak için tek bir yılda 5 milyar dolar gerek. Polonya'da Oleg Sentsov insanlık menligi için mükafatının takdirlendi. Bu haqda Polonya Tış İşler naziri Jacek Çaputovich haber etti. Mükafat takip ve baskılarga uğragan şahıslarının akları uğrunda köyeşkeni için berildi. 2015 senesi avgust ayında Rusya mahkemesi kanunsuz surette Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov'ni terörcülükte sahte ve uydurma kabahatlardan 20 yıllık şiddetli hapis cezasına mahkum etti. Mayısının 14'inde Oleg Sentsov bütün siyasi möbüslerini azat etmek talabının müddetsiz açlığını ilan etti. 145 gün devam etken açlığını onu zorlap aşatmağa istegenleri için toxtatmak mecbur oldu. Avropa Parlamentinin temsilcileri Rusya'nın Azaq denizindeki hareketlerini takbih ettiler. Möbüsler Kerech köprünün kanunsuz kuruluşu, gemiler kapatınıvının bloklanıvı, halkara deniz hukukunun bozuluvu gibi sorularını müzakere ettiler. Avropa Birliği temsilciliğinin reberi Federica Mogherini, Avropa Parlamenti Kırım ilhakını tanımağanını ve asla tanımayacağını bildirdi. Ve Moskvanın Azaq denizindeki hareketleri bölgenin askeri leştirilivine ve memleketlerara ticaretlerinin mürekkepleştirilivine gerekligini kaydetti. 6 months ago, Da 6 ay evvelsi Rusya Ukrayna limanlarından Azaq denizine ya da olarga taba yol tutkan yük gemilerini yana bir usulnya teşkermek başladı. Bu teşkeruvler neticesinde gemiler çok vakit tutula ve sonki ay içinde bu hareketler keskin tarzda arttı. Bugün de 200'den ziyade Ukrayna ve halkara gemileri Rusya'nın teşkeruvlerinde geçti. Bazalarda bu teşkeruvler birkaç günde devam etti. İsveçre'nin kanun koruyucuları iki Rusya vatandaşını yakaladılar. Onlar Lazandaki bütün dünya antidoping agentliğine hacker ucum hazırlaganında şüpheliler. Bu haqda France Press haber agentliği İsveçre'nin Adliye ve Polis Federal Departamentinin beyatına esaslanıp haber etti. Sentyabrda WDA Rusya antidoping agentliğinin aklarını yanıdan devam ettirdi. 3 yıl evvel Rusya yengil atletika sporçuları doping kullanganları hakkındaki kavgadan son Rusya antidoping agentliği akreditatsiyadan mahrum kalganıdı. İsveçre istihbaranın reberi Jean-Philippe Godin haber etti. Hacker ucumlarını yapmak için Rusya İsveçre'ni saylap algana sebebi bu devletinin topraklarında birçok mühim halkara teşkilatlar ve şirketlerinin ofislerinin bar oluvu.
Украин ветеранлары Сиднейде кечерелген бойсунмаганлар оюнларында эки кумуш ве бір тунч медаль элде еттелер. Евген Олесенко пауэрлифтингте агыр чекиде экинчи олдам ярышнын сон денеманде 205 килолык штанганы атты. Бу көстергіч галип олған Британия спортчысы Тим Мартин көстергичінден бір акамға аз олды. Элеметрлік сербес тарызда ялдап нетижесінде есе Богдан Аксентюк кумуш Володимир Король есе тунч медальларны казандылар. Евген Олесенко 29 yaşında Gönüller батальонының эркенында жеңілешті. Донецк авалиманы оғырындаки күрешлерде яраланды. Спорт чешіті ағыр чекіде пауэрлифтинг. Володимир Король 37 yaşında Украина селелі куветлерінің ветераны. Артиллерияда хызмет еткенде вақтында зинаат яраларыны алды. Спорт чешіті ялдав. Киевде Кырым татар этно-джазының концерті кечті, концерт хайрие еді. Санада иқтисаси гитара же Энвер Измайлов чықышта болынды. Да ойзнақ мелераны пиано же ве бестикер, Усин Бекира ве белли джаз ижарачысы Айсель Балич тақдим еттілер. Зиманеве джаз нағмелерден ғайры да Кырым татар халқы ерларыны да әшітмек мүмкін еді. Хайрие концертінде топланылған паралар сиесима бюслерінің балаларына берілежек. Біз үшін бұл балаларға ярдым етмек пек мұйымдыр. Бойлет тәдбірлерінің ярдымы ile оларының этрafында дайма диққат олacak. Горлевка Торецк сув ағанын бозылған қысмының тамиры бетті. Сув теминатыве сув резервуарларының толдырылығы ағының çalıştırmak үшін кереклі ішлер япылып, тешкерілген сон башланылacak. Бұқта Twitter сәйфесінде вақтынче işgal алтындаки топрақлар ве өлкелер içinde яраны деніштірген шақысларының меселелерінде нәзірлік хабер етті. Сув ағы бозылғанындан себеп Торецк октябрінің 15-інде сувсыз қалды тамир ішлеріні кечірмек үшін işgalciler тарafından тәлікесізлік кефалеті тек кечінлері берілді. Украин Карпатысында қар яғды yüksek дағлы ерлерде қар 25 сантиметрге еті. Құртарыжылар тәліке бар дептен биелей, сыла қар ве қар бұраны олачағы бекленілі. Яғанақлар себебінден автомобиль ве демирьол нақлиятының әрекеті мүрекеплешежек. Ава тахминчислерінің мәліматына көре ғарби бөлгелерде суқвуқ ава эки авта девам етежек. Құрметлі сәржелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберімізі дады чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағылқин қалыңыз көрішкенде.